Fetu koi beha whawhetai mo whamalo ki atua. Ki he ene tau iofa ke whai mai ke tau mui. O tau au sea mai ai a whakakoloa koe ni. Ko no wawalu o tisema wafe ta fitu. Pe au tau whawhetai pem whamalo ki atua. Ko ene ke whatutoka taimi. Mo ki o whai ki tau tolu. Kore ke uwhanga toa tā te au ki hoko atu ka ki waiwahe wholowhola po whaam ki lawi ki ngai vesi e Saame uopa. Saame maarie na te vita. E kohanga e te vita o whaka tokanga mai ka te tautolu ai mahu inga ko ia o ia manaki le rei ki otua. Saame uopa vesi pula ki o pehe mai. E HOKU OTUA, koehaa o kuke li aki ai au. Pia kuke fakamama'o me hoku tokoni me he reo o eku kave kalanga atu. E HOKU OTUA koehaa o kuke li aki ai au. Pia ke whamama'o me hono tokoni i au i he reo e kutangi atu kia te koe. Ko mahawinga ko ia o ngahi Saame, o whakawhatunga mai ai a tāri mai e kakai Israelia ngai ngāwe mai ai o tua pe koe God in Action pia mo ene wholowhola kia te kinautoro. Koe ngala hena ngāwe ake ngai Saame. Pea mehe uhinga ko ia o ki ai haonga whakaukau o whakatoka e ngai Saame katoapi. Koe urua ki o whakaukau, koe whaunga o ku ngāwe mai ai o tua. Pe koe mythology, pe koe God in Action, e taimi o kune whenga mai ki implement mai ka te tautolu a anu whinangalo. Pe taim te tau pe o te aimo i taimi e taha o ku whakalongolongo mai pe o tua ia, ka auku ofa mai pe o tua ia. Ulua ki, o ku ngā aue mai o tua God in Action. Pe koe ngai Saame o ku lawe ki ai. I taimi o ngā wea peteri a ke. O kulawa ke tau tāla, o kua ngai Saame ne whamalo ia ke iki. Ko hinga be, ko action ba mo ngā ue o kwhai he o tua. Kia te ia. Pe he taimlahi o whawhai e ne whakahahanu. Ki he o tua, kore hinga be, koe taimlahi o whakalongolongo mai pe o tua ia. God is in the silence mode. He taimlahi. Ko ne whenga mai pe, ke mahino mai ia, o ne mahino i tauto. Pea toki whatu lewa me heanga whakaukau koe ni, ai God in Action, my God in Silence, haongo urunga anga pau ke whe a mawai pe ea pea moe tokotaha o kune whatu i hafu i Saame. Ka pēr whoki e kau whanongoa ki nau tolu o ku nau rau e ngai taanga ko e ni o ku whao mai o whakahoko mai e ngai Saame. Koe urua ki, koe taimi ke tau whiwhia. Saame ko toa pē o ku ne hoka i mai whakaukau ko e ni ke tau whiwhia ko i ngā pē ko i ngā ue maoni oni ai o tua o ku whai mai ka tiki tautoro. Ko ha whiwhia ia toi fu whiwhia ngia. He koe whiwhia i he eiki. Koe jubilant i he eiki. Ka pēr whoki mohono wā, koe taimi ke tau mamahi ai. Mo tau seek a forgiveness pa moe tokoni ai o tua kia te tau tolu. Pea tok whamanatu mai lewa
ai, a whakawā koe ni ke tau inasi i he onga urungaanga ko eni e ua. Urua ki ko tau rawe ngai Saame. O ko mai lewa ka te tau tolu mo we i ke tau kakata, pia mo hiva he tau whiawhia, pia mo tau haleluia ko i ngā pē. Koe whakaia e o tua, mo ne ngā ue mai ka te tau tolu. God in action, pia mo ne provision ka te tau tolu. Pia taimulahi ko hoka mai a ngai mamahi ka te tau tolu. Pia ka nganga whanatula whai tangata pēa pia au ku uango i o tua ai tulu tālo i mata ko tua. Ki tau tangi mo whakahahanu, he tau mamahi o tala ki o tua. Pia ka Saame ua ua kuni harikaki mai ai mamahi taha. Kua to whangai ha mo ui. Pia kuhang he Saame koe ni o whakasina mai. Kia te tau tolu i he ene tangi lau lau pe mo ene whakahahanu. Ka pāi te ka lau ai vesula ki ke ua taha. He Saame ua ua. Koe whahinga mood pēa o e tangi mo e whakahahanu. Koe whahinga atmosphere o e mamahi pa mo e tala o e loto. Mo e whakahahanu o e mamahi a te vita ki hotua. Ka i he fo i Saame ta taupi. Hange beia ha fo i koini pe taha. I ta whaki koia e taha o Saame ua ua. Ka matai me vesi hono ua ua ke tolu taha. O kulawa ke tau lau me ai pa kune hanga o mai ka te ki tau tolu ai mea koe ni koe whakaamanaki. O ku iai a loto fia. O ku iai a loto amanaki ki hai kuna kafa. Kua whai mai he o tua. O hange koe au tau whamanatua e aho koe ni. Koe aho e ni o i fia. E aloi o sisu kalaisi. Koe aho o i fia o laka atu whakataha pia mo sisu ke tau who'ou. Koe whaahi tau o etiveni. E whakawhiawhia i first coming. Hono aloi mai o sisu. Koe le tomu a hoko maia ki maamani koe ni. Mo whatongia ka whakafa nā ne whai. Pa te tau whakaheke heka atu ke tau who'ou. Kua whahenga herikaki maia o whakaukau te tau pe. Koe amanaki koe ia a karistiane ku amanaki ia. Ki he toi whoki maa sisu. Pia koe second coming. Pia koe tau whananga atu hengai aho koe ni. O ku tau lalaka atu pia moe amanaki koe ia. O hanga e pia a tau lalaka atu ki he tau who'ou. I hono tataki ki tau tolu. He lau maare manu ni. Koe whaunga pia ke lava ke mahino ka te tau tolu. Pia mo pau ai amanaki koe ni. Neongo e tai mlahi te tau whakahahanu. Ka neongo e tai mlahi te tau tangi koe ngā koe whaingataa. Kau talamai sisu koe alunga ia o karistiane. Ko bau ke fau i whaingataa. Kai toki mau a talauwha. Neka ke pehe ke whakahafi mai pe a Israelia me ispite pe ato me tiki pe nau alu ke whanua e talauwha. Ikai. Koe whakataipe o toa wha. Ko pau ke nau fō wai. He koe toa wha kune whai hono ngāpe ki nau tō. Koe toa wha kune whai ono whakangangana a ngai ulunganga whaka ispite koe topi. Ko pehe pe e tau te waki atu ke tau lalaka atu ke tau fōu. Ko toa wha te tau whanonga tuai pe a whai ai hono whaka ngangana o ngai mea mamafa mo ngai whakamamafa e tau mua ui. Kai whakawhetai, o ku pou ābe mo pou mama,
a sisu kalaisi ke whai ho tautataki. Pea i he Saame a koe ni ves ula ki, koe rea o whalala ka kato. Koe hoi o mamahi, pea neongo ai pea uongo o whakaamana ki, te tau whau atuai. Ka kuke ianga mai pe ai moonia koe ni e koe alunga ia o karistiane. E hoku atua. E hoku atua. Koe haa au kuke riaki ai au. O fakamama'o pe me hoku tokoni. Pe me reo e ku kave kalanga atu. Ka kohona mo ni utala mai sisu. O kua i waka pe au i taim ko toa pe. O e tau whanonga au whai. Ka iai haki i vete no no be Saame ua lava pe ke tau sio ki ai. Ye ura ki konga ko eni o vai te whai atu i e whiafi ko eni. O koe tau rea tonga o pehe o ku tau pe ai rei mo tofu. Pe ak whaunga mahari e pe a Saame ua ia. Pe mo aha whakamanatu ko eni a hono alo i o sisu kalaisi. Ai pe whoki ki te waki o tau who'o. Ka ko Saame o whakahahanu ko ni o kulawa ke tala to tonu pe ia. I he pekia ko ia sisu kalaisi. Pe hange ko ia o kurea ki ai ai ongo hiki kospel ya maati umu vai wa fitves whāno pe mu make ma tani ma vestol whā. Ki he aho koe ne hoko ai pekia ko ia sisu. Pea hoko sia hano hiva o i wheitu la a. Pea tangia leo lahi a sisu o pehe. Ilai lamas pakatani. Ko hono uhinga. Ko hoku otua. Ko hoku otua. Koehaa o kukeriaki au iau. Ko tanta tau bea ne whai e te vita i Saame wato. Ko hono whakaherikaki mai, ai whakakakato ko ia tako sisu, ne forward pe ia, i e mamahi ta tau pēna e forward wai a te vita. O forward pēna e forward a sisu, i e whaingata ta tau pēna ta whaua, te ukutalo tonga whaua i ngai a koeni. Ko tangata wharenga mamahi. O kulawa kia aisea vai ni matolu vestolu. Ko hatokataha ta tokai. Mo e me ai a kakai he ko tangata wharenga mamahi. Pea maheni mo e mahaki. Pea ange hataha hanga kehe me ai a kakai na e pehe hono ta tokai. Pa mohono ta e mahu inga kia te kitau tolu. Koe mo ui a Christian e ko pau ki tau whau atu, i e tūkunga koe ne tangata wharenga mamai. Pea whihea ne ki nai ki tau tolu, e whihea ne ki nai a Christian e ko i ngā pē, koe ne tuu ke hoko, ke mo ui whakasewāniti ki a sisu. Ka koutou e whakahohaa o whakaukau e aha koe ni. Ko atau ahi rea beke he tangata whatu o Saame koe ni. Pea tau beke oa na tau hanga kehe me hano nāu mo na tula whakamisaia o Saame ua tolu. He ko Saame ua tolu o to ui pe ea ko Saame whakamisaia whakarikaki ki a sisu. Because messianic aspects of the psalm is all about Jesus. Pe ki ai angai whewi lahi o te tonu ke tau sio, mo tau whenga ke tau wala, pe mo tau sio ki ai
whikawaki pia mo Saame koe ni. Ula ki koe hana ia whahinga a usia, pe koe experience na i whainga e whatu Saame koe ni a te vita. Kene hanga o a au mai ka tautolu, ia ne whainga ke whakawhialawe i mai, ke tūkunga misai au sivisu. Koehaa a whahinga a usia nei, na e whau mai ai a te vita. Peko toko ea ki ta tau peka te koe mo au, i e tau whanau ke he ves uruaki o Saame koe ni. Koe whehu i koe ni. Koe hānai o kuta e tari lotu ai e ki ke te koe, pia mo au. Koe hānai huinga koe ke malawai ke tahanga o fulfill pa te tahanga complete a ngai a resolution mo ngai commitment na ta whai i e tau koe ni. Pekona moni o kia ngai resolution for tutu fa tuitui ke tau fo. Koe hānai hono hinga o kai ke malawai. O kuta e tokai nai ki tau tolu e o tuapi kai. Peka pau o pehe, peka hānai ai whaunga e o tua o kune whenga ke whakaha i mai ka te tau tolu anu whina ngalo. Ke whakakakato e ngai mea ko toa pe. Pea mo ngai tang lau lau mo mamahi, mo ngai whia maa ko tau rato. Peka pate tau whehu i whikawaki pa mo Saame ua ua koe ni. O kui ai nai ha ere me niti ai. O to'o ngā whakapalo fita. O to'o ngā whakapalo fisai. Ia to'o ngā tuhu mai ka te tau tolu ke aha koe ni ke kau karistiane. Paka hā lewa mea o whakaamu pa moa manaki mea ki ai tangata whatu Saame. Ke tau whakakato ki kahau. Paka tui ka pau te tau nafo mo tau lau a Saame koe ni. O fu matua ki mawenga pito ki tau whakatoka ngai ai whekau ko ea. Nai whainga a Peteri a ke. Kene hanga whakahoko mai kia te tau tolu. Ene whainga kene whakahoko ki hono kakai a hono taimi. Ai anga i tūkunga loto ene moui kai pehe whoki ki he natula tokoni o eo tua muta natula whakalongalonga o eo tua. Te pehe whoki koe mea eki a ko ea ki tau tolu. I o tau ngahi kuonga koe ni. Ko koloma hunga taha o tangata whatu Saame i Saame ua. Ko ha whakatata mea i hanau nau oha ulunganga whakamisa iha. Toke messianic character o sisu. Mo ngahi i misi o lava ki tuhu i ki tau tolu ki he mahu inga o ene first coming. Ki he mahu inga o ene hoko mai ki he maamani koe ni. Ki he mahu inga o whahaitau edveni, ai mahu inga ene first coming. Pea mo tau no whato a manaki le rei, mo mateu teu ki he ene second coming. He koe whahaitau o edveni, o whakatu u he lot whakaristiane, ko whahaitau ia he kai ki kakato ia, kai oua pe kua lava mo te whakmasisu. Ulua ki, o tau whamanatu ia he aloi. Pea koe whahao e alo i ki hene toi whoki mai. O ki iai e mea koe ni koe whakatonu tonu e tau moui pea o tau lalaka ai i he toawha o whaingata a. Ka hoko e toawha o whaingata a. Koe mga tuunga ia ke hanga he o tua o sanctify ai ki tau do. Whakamao nini ki tau do. He ko process of sanctification, ko process ia he kai ke toi tuku ia.
ka ko pau ki tau la laka. Ia mō meneti pa mo hoko toa pe ia process ko ni ko hono fakamama'o ni ki tau tolu ia hoko toa e toki ngata pe ia. Ia aho te tau hike atua ki me mamanu ko ni. Paka whakamana ki o ko mai e tangata what Saame ko ni. Ko ha whakamana ke first coming ai eiki ko sisu klaisi ka pe foki ki hene pekia. He ko rea whakaosi, mo ngai kupu rea eni, ne ngā wea ke sisu i e kolosi. E HOKU OTUA koehaa, o kukeri aki ai au. Naka no mai eka te ki tau tolu e tangata what Saame koe ni. Ke lava, ke whatu mai e Saame koe ni, ke ne lava ke ne whau ha whakamatala pau, ke whakasino ai, ha moui e ala ha kotoa ai. Ai nau whakamisa ia o ia tua ke kahau. Tangata me ai ko ngā uraki ko tala te uia ke mawinga o Saame ua. I ko ngā no wā te tau hoka tuai ke mawinga ko e ni o kupui rea e HOKU OTUA. Ai au toe whakarea mai pēea e mātiu vai wa fitu ves whāno kai pehe ke make vai tā nima ves tau whā. Tāpu kena muta heiki. Pea mo toi whanau mai ke konga hono wā ke mawinga i Saame. Ka whalai atu. Amen.